Ayan na si Dilaw. Dilaw, 4-3. All out. Oh! First back. Oh, Ron. Sa pamilya mo. Pinagsakay ang Jetsa for easy basket. Ron. Against the pass. Oh! Ganda! Dilaw! Grabe naman yung serve! Ron! Pinipinan pa sa cover! 3! Lipat! Shot guard! Oh! And service play! What's up mga idol? Nandito tayo ngayon sa semifinals ng ating kaibigan na si Shamgar. Okay. Yan, dapat ganyan binibriefing. Semifinals ni Shamgar. Yan mga idol. Naimbitahan tayo rito para manood. Yun o, unang bola. Joven! Ron! Bumangga si Ron! Walang kapuntahan! Joven! Pahigang tira! Layup! Oh! Grabe naman yung numbers na yun. Mekos, pengis yan minsan. Waray bowler. Oh! Basic niya kay Gaber. Walang tinamaan. Shot guard! Ren! Ron! Against the pass. Oh! Basag! Basag. Sakit! 2-0. Joven na naman! May foul! Gaber! Idol, basag ang pula. Jope ka. Joven na sa dulo. Kalma lang kasi. Mas quarter pa lang yun. Back, Dilaw, walang kapuntahan. Shot guard, fake, shot guard, gulo-gulo. Di-pass, 10 to shoot. Di-pass. Oh! Ang ganda! Hindi lang pumasok. Oh, tatlak ball. Ayan na si Dilaw. Dilaw, 4-3. Dilaw, bumangga. All out. Oh! First back of the game. Sipag sana. Oh, Ron. Sa pamilya mo. Ron, bumangga. Pinagsakay ang Jetsa for easy basket. Ganda. Ganda! Dilaw! Grabe naman yung serve! May kota nga lang dito. Deflected pass, tatlo! 3-on-1! Shot guard! Malakas! Baronga! Pasok yan! Magpipulot yan. Maraming hindi mo ako. May black pa. Di pass. Safe guard! Ayaw! Sayang! Alas. Yan din lang na sayang. Ron? Pinipinan pa sa cover! Kung may atas kayo yun. Dilaw. Fake guard. Bang! 0. Uy, ang lahat naman yan, sir! Ron? Wow. 15. Sab. Romero. Second drive. Bang! Patay na kayo. Pinabayaran yan. Fake. Ganda. 3. Lipat. Sherwin. Shot guard. Oh! And service play. Ron? Nagkalawakan. Oh, yung si Tabi. Ganda. Romero naman. Dinamitahan niya. Bounce pass to 40 hours. Malakas. Tabi. Save one. Yeah. Okay, 2 points. 1 point. Lamang ng tatlo. Sa. Yeah.
Ron. Hindi pa. Ada naman. Makain. Wale. Kanyon. Mamadali si Kanyon. Kanyon. Grabe yung Kanyon. Pinilay kay Kerwin. Ay, ano pa sa ulo. Kanyon. Penersa. Pakay kayo kay Sparaw. Black na laro. Ayan na, pasa. Kita. Grabe. Pino. One point. Puma. Panay ka lang yan, Nona. Lovely. Bang! 1-0. Piso-piso. Sampayan! And foul. Pulido, 0. Both teams penalty. Sampayan naman. Wow! 1-0. Next. Patay. Patay! Second quarter. Isa na lamang ng Super Drive. Hilaw. Hoy! Hilaw. Kemer. Patay. Pilisigan. Basic para Andrew. Ganda naman doon. Perfect connection. Patay. Amari. Yeah! Madali. Shamgar. Shamgar. Patay naman sa basic. Yes! Gusto ko mga basic lang. Pinapahirapan. Ayan na! YouTuber for 3! Not this time. Shamgar. Shamgar. Cosmops. Passport, passport. Patay. Pinakain. Pinakain. Oy, nakaw! Hindi mo masok! Perfect sa ano yun? Atensa. And wala. Ganda ng Jensa. Mahal ko Manila. Mahal ko. Wala. Sabi. Bounce pass. Pabalik. 2-in-1. Shot guard. Patay. Hindi. Isa ba? Wala. Ano naman? Shot guard. Wala pa rin. Sayang. Wow! Doon dyan. Atensa. Pasok. Pulido. Matro. Una na magpas. Wale. Sam. Ganda. Sherwin. Wale. Shamgar. Pay. Oh! Rasa. Pulido. Paman. Babawi naman si Shamgar. No. Patay na ng tatuhan na. Kumar. Atcheta. Pulido. Kumay. Oh, bumalik pa! Ron! Apoy! Gretchen Pulido! Time out. Sige, nabigyan na. Dipas! Fake! Dipas! Bangga! Finally! Huli! Ayan! Safeguard! Ganda! Scope pa lang! Ron! 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 Patay na yun!
Andaya. Hoy, Roger. Ulen! Sherwin, eto na! Wala pa rin! Tanginang yan ang halat nila. Kung kailan ano kailangan, ang pinto. Hop, hop. Andaya, susubok. No. Isa pa. Pasok. Buti di rin nakaka-score yung kabila, oh. Shot guard. Prep to shoot. Open si Sherwin for the babawi. Yes! Lima lang, lima. Shot guard. Bigay kay Kanyo, nagkakaroon sila ng lima. Shot guard pa rin. Walang kailangan. Nalagitan. Kanyon. Kanyo, pula. Dito ka pala magandang ring. Golden pick. No. Hipas. Kaya. Ganda ng masa. Wala pa rin. Good. Uli. Ganda. Sarap dito. Yan, oh. Di ba? Yun guys, medyo maalat ang ating sham guard. Ready to shoot. Kumar. Pulido mo three. Oy! Foul. Sherwin. Behind the back pass. Sampayan. Sampayan. To Sherwin. Pull up. Yes! Apat. Ayan na. Kanyon. Nakawala si Pumar. Wakalido. Saltinos. Edwan. Grabe yung young man. Hello. Pa. Kaya. Hoy! Sap, 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 sap. For the uppers, for the rebound. Hoy, Pulido! Pulido, bangga! Oh! Grabe ba yung shot na nga yun? Pasok pa rin. Dilaw, fake, dilaw. Pwersa, black. Forcing the issue. Hindi pwede yan. Pumar. Pumar. Inalagaan ng walong lamang. Pulido. Sumayaw. 40 to shoot. Pulido using the screen. For three. Anota! Grabe! Sherwin lang ang pumapatay. Dipas, fake, nakawala. Dipas, binasak kay Dilaw! Bam! Sa wakas. Oh, namago pa si Sherwin! Isa pa! Ayan, lima na lang! Alright. Goal! Patrick Roma! Malakas sila. Yan lang pata eh. Ito. Open si Dilaw. For three. Bang! Nagpapasok na. Pwede yan.
Dilaw, Tipas! Dilaw! Pasok! Dalawa na lang! Ron? 5 seconds! Wala! Dirty genius. I know the reason they count me out cause it's so convenient. Tipas for the tie! Yes! Ayan na! Wala? Asan na yun? Jumel! Wala moves! Tapos ang kanino? Sige na! Naki-accent. Oh! Nakahuli! Waray din! Waray! Waray! Ito! For the lead! No! Para sa guard. Nanggigil ang tawag doon. Second iba. Iba? Hola? Huli! Shamgar! Ang gandang depensa! Shamgar! To Sherman! To Shamgar! May fouls! Third personal foul! Alat ni Kawaray ah. Tibas! Finally! Lamang Yes, na! mga buddies. Dali! Wala ka lang tayo kaya. Hoy! Pumar! Bukita! Atyensa! Susugod! Babagda! Binalin! Pasok pa rin! Woo! Sino nga ba sa finals? Dilaw! Kapatid! Walang kabo-kabo! Bang! Ayun na pumasok! Papalakot na si Mops. Pumar! Pumar? Atyensa! Siya naman! Agoy! Ayaw magpaliwan. Tipas. Pinili. Guard siya. Ay! Shoot ka na Four pala pala. Apat. Basta, Kumar. Kumar. Double team. Kumar. Tipas. Oy! Last knock sa Kumar. Ay, wala. Shamgar for the rebound. Shamgar to Sherwin. Wala, pwedeng 10 seconds to mira. Shamgar. 10 to shoot. 8 to shoot. Shamgar. Basa. Sherwin. Basa. Winner. Go. Sila naman swerte. 6 seconds shot na. Oh, nakawala si Joel. Short siya. Yan po siya. Oh, pamaya. Kalma, waray, kalma. Pwede 10 seconds to mira. Apat, 6 minutes. Shamgar, gusto tabi. Shamgar pa rin. Oh, Lason. grabe mga nanunula yan. Umar. Deflected pass. Time out. Atyensa. Receiving the basketball. Atyensa. Forcing the issue. Block. Tatlo yan. Sherwin. All alone. Alina. 40 hours. Julio. Behind the back. Ang ganda. Kapitan ka na. Ayan na. Pasok. May isang tayo na lang. Rod Mapa. Move. Hoy, walang kasahan. Well defended. Under 4 minutes to play. Kalma. Shamgar. Boarding the time. Screen. 10 seconds. Ganda. Tipas. Pagdiinan. No. Shamgar pa rin. No next moment sa attack. Puro Shamgar yung naglalaro ah. 5 to shoot. Yan. Shamgar. Pesa.
magpa-finals. 10 seconds at lang. Shamgar. Ganda. Shamgar. Sherwin. Foul. Nice foul. Sino foul? Bola. Nice pass. Jobel. The familiar move. Dalaman. Ganda. Kanyon. Nakawala na yun. May foul. Penalty. Kanyon. Pangatlong sanggay. Tangin ba? Lamang pa sila, di ba? Crucial talaga. Tagal na. Oy! Tumalo sa depensa. Hawak-hawak kamay. Nabawalay! Sakay. Sherwin Pandinan. No. Warning for penalty. Sab. Warning for penalty. Tuloy-tuloy nyo nakakakara. Jobel. Nakawala. Oh! Sorry, miss. Sab, wala kang tinitaw. Huwag kang bibitiw bigla. Ako ni Jobel. Let's go home! Let's go home! Kamay na, kamay! Crucial yung imbang, crucial. Ayan na. Oh! Penersa! Yeah. Dope genius. I know Mga 2 points lang sila. May but I don't mind that. Never mind. dalawa lang, dalawa. Agensa! Oy! Parehas ng number! Oy! 16 shoot! 9 seconds! Sherwin! Oy! Nakaba! Oy! Sampayan! Na-expand on the game! Feel like to see the truth still alone. Yeah! From where they sold me. Secrets on me, told friends. That's the church with old hymns. 24s and chrome rings. Skeletons and closets on a hanger. Look alive, don't it? Look alive if you trying to survive. Head